Hello guys, hanya jutu no ketal blog lam sugo. Hengki tabung keseng melau thalanya bagai reading lai chonglayo. Hengka angki to paya kho iko nanya je dress rok kanya kho. Hengki tabuk thana bagai dress rok sumya kai pekya kurti no sum thai jina. Hengki angki ko thana bagai reading I pekya yango banyo nasingi tongo boka takpon paya kho. Hengki tabuk sok pai lai keseng baisung dugano ayengo mela bisingo habile ko tini markenyo borok bangsu ganga borok henge bijing laijak. Hengki yango dara songbai bo malai rika darate basai borok anano hore phaikya hengka yang kok sa chonglai gete ko hanyo hengka tabo ka seng bisingo hablanya hanai kumunyo permission santong ang bainyo rohdi hinai bo bainyo rohna nairong tong hanyo hengka ba seng tabo ko thangai chonglayo bai bi kharong ne eng bisingo habilanya iko o dugan mang tong nga sele bele borok siyang mani ro tong ka khatam pai tong ba phone be mamang ebere no selar suka hengka eng bisingo hablanya hanai seng tabo ka bai bi kharong ni hai pe lekya tabo ke seng iko botol ne obno nai chonglayo seng to ba fru pai te lange de ba fulan di no nanya hipruwa ke bong oro ni ke toro shin ro ni ke tori hangka ba hani be goro sengte hananya ne hele jaw ga fut lano no ge baitam sa hamsa ka ge bono bo panya hanu hune hele mane bo tam tani sajak liya phoro khaing ke paile liya sengge nai simi ko thanglai jaw ka ge tabu ki ko bono bai panya hane sengdi ni himani yang boro gila ma bla ge yang sung homane khskna liya hangka ba sengnai liya mono yang si ko mono nai omte rong tong ta hai na ye bai hingka kurkus na hamjage nai jong ti phunda hengko khum sengnai mane obo dam se 180 taka mane kurma ya khum jimi se hingke yang ko tai jongo ang na ju ko khum ro hingka mal ni hamjago hingke o set sengnai jaw na ju ang o set no busuk mane borok satjo ni sawa pray dam sugo markem yang sumon be malai di pagya beremang gai sung tabung ke yang go earring nalinya hne earring tiklai hal pagya ang mona musang nai nai jongo gai besegan sumona bo ko 50 taka hin chawa gai ang khaito has mane asuk hamjak liya angam suk om hairok simple ang hamjagya jepur pun ani hingangke koto zoom kam hai mamang ke te kasi ko nai nai jeo kha om bai mo musang hne om bo om sungno 50 taka no geyang sung tabuk mani rong nai tonai phijau ka mane piang rok ge balting lugui ang tam hamja kam sikon te khaiye obo tam sanai kun ang bon kun khanye bagaya na chukja uta jesuk mane sikon am sungna dam ge obono sung ko bai bo na chukja ka po ge bo paiting tong ha ge hepono bo ge pailia ang bo pailia ko hanyo yang sim mane rong nai thanglai jaw ko ta jamsa sung mane sinche nayo tabuk ge sungi ko nakadula kama jagao haikya engo monai songga nakadula kalai tonglayo ge yangoi ko monai songbai malai kok salai tonglai kya ge borok anonu hore hailema pong ko bor nakadula kana hniyo ora hailei jak hingkang hingke to kara gya kiru mar khenyo buyo kamorong mase ang pra khatam jane ngai tongha saimia hingke tabung kai ko solika ang kana mu sungphan ja kas kara gya tang jane bamska kiri goyengo bo obatam hinang saimia omobo niko nai ji soli tongha hingke yang tini borok bangma nai je pra hanyo usik palayang tonglaki amska gilama borok akon mela singa borok maksine bela he da guys hingke nai je obo haige rugo ko markin te kiru kara yang hingke ko jotom choli yango markan hari speed dungo obo phone gas speed singya yango dialong type speed yang bayana nai bobo nai interest nang tonga hingke sung ta phone ko to lai male ko hingke sin dol lok bai ko mala laikya ya pirisong mila song bai nai je bo borota ti sarin chau hingke borok hingke ko thanglai nai chonglaiyo oyo jagao yang nai je hiko monai nya hingke bo nakadula kamani kiria phuki sapana yar bai mala kya hingke borok bai malai chonglai ko kok salai hingke nor ko joton boni sini banya he da guys hingke tabuk sung ko borok bag malai bekya yar songbai hingke tabuk hingka ani engo khoroksa ani best friend bo hai jongo bo bang tini berai nyai hingke full enjoy bo banya tini salsa hingke sung iko thangai chonglayo hingke yang ki khoroksa bo marknya selama na chok aro harmoni da han tam hinam tamu jongo
hingi ko yang mana chong sing oro mala chong la kya boro oro mela haile ma po hinga mo ka ani cutie ani kukui bo bai mala ri phai sing oro bo mela la nya hai po hinge camera ta ti sa dine bo la chi sa gona mobile bai se khola pu chong su hinge singi ko yang ni haile kya tabo hinga kedi pa nya hane haile kita pa nya bagi na sing lai jaw ko mono hinge am suk tong shote onyo borok bodong lat lang na hane hinge sini bagai duita packing khlai kya hinga na sing tongo packing siklai ku hanga khlai ken jadi ruengo kutung khlai tongo hinge tabo ka nanya ji ko mo shomoi malai onek ro tong suka hinge te ke bian best friend iko ombo hinge tabo ka sungaro wai ko mono biscuit chana hane lege hoku nang na hane cha hinge angke tabuk sanya kang ka cameraman ni to yak kede hinge bona ang tugi di sinai hinge tugi aku hei ang te ke sanya jao ka hinge finally tabung ka nogo phai sak kya tini markhino borok bangso ka melawa hinge yang bai hinge mukti thangi jongkha bokorok asum sa tam tani mi himsaga hinge bo thui pe kya gang cho thuya ko hinge bono te sa tongai saya koi maisa nai tam tani asum sa bohok sajage bokorok mi himsaga sungdatina haima pai lekya aro nita hinge kumui ga te thangka sumna chimi tunik langai hinge kumui haike ge sing maisa la sinai yang wong ka hana mukti thang to ya bokorok sajang mani hinge tinin video am sunang sinai next vlog ko mal la sinai tata bye bye.